Koinei ngā whenua o tūrangi tukua. For Ngāti Tūrangi Tukua, the wastewater treatment plant is on our whenua, the Tūrangi drinking water take is on our whenua, and so was the stormwater, so that was on one of our reserves. And so all those three water infrastructures were on our whenua. Ko Lauren Fletcher, te hea mana o te tarahiti mana whakahaere o Ngāti Tūrangi Tukua, kei a rātau tētahi whakaaitanga mana hoko ārohe ka whakakorea e te kāwanatanga. So they campaigned against that, and they've done the opposite to what they campaigned on. They said, we'll leave district councils, regional councils to govern their own, they know what's good for their communities. And then here we have something that is good for communities, for our iwi, for our district councils to work on together, to partner together on, and then they're now overreaching in that. Well, when we look at the changes they're making to the whole resource management system, also to local government, we can see that they are reaching in to our special places, to our resources, to those things that we have rangatiratanga over, so they can allocate those to others, and all for the benefit of people who are not us, for economic development. E whakatakariri ana a Nikki Douglas o Ngāti Rangi Wewehi ki te whakatau nei a te kāwanatanga, no te mea kua ūpoko pakaru tana iwi ki te whiriwhiri me te whakatau I te whakaaitanga mana whakahono nei. It was actually really useful to start from a place where we were equal to the table. We both had something to offer to the discussion, and working through how would we continue to protect our waters, from the puna out to Kaituna, because Ngāti Rangi Wewehi sit in a number of water catchments. Kei roto I te ingoa, ko te mana whakahono. Ko te hono ki Roihana Nuri I ngā Pūkōrero me ngā whakarite a ngā kaunihera. Ara, me te iwi Māori, me perapata Pūkōrero. Ki te panoni I tērā tuahuatanga I roto I te ture, kāre he hono. E whakai ana te mema pāre mata mo te waiariki a Rāwiri Waititi ki ngā nawe o ngā iwi o tōna rohe, e pāna ki o rātau whakaaitanga mana whakahono. Ko whakaritea tēnei kāwanatanga he pakanga nui. Ko ngā pakanga nui, kei roto I ngā kōti, ka mōhio ko ngā Māori ka whakatūngia I ngā taiapa, ki te whakakoringia I ngā tuahuatanga pirangi e te kaunihera te whakahaere. We've seen what 30 years of economic development did to these lakes, and it's taken us 30 years to restore them to where they are now, and there's still another 60 years to go. So I suppose for Tūrangi Tukua, it's now reassessing our standpoint, and it's always been our taonga, our taiao remains the forefront of why we do what we do. And these decisions are for our mokopuna and for our whānau, because this is our whakapapa. Kāore ngā iwi nei e hia kia tahuri o rātau mana whakahono, hei mana whakahoko ke. Roihana Nuri, mā Aukaha. Ko te reo